এইটো একদম তাৰমানে আমি বহুত প্ৰশংসা কৰিছোঁ, বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই আন্দোলনত আমি পিছফুল আন্দোলন তেওঁলোকে আমাক তেনে কোপাৰেশ্যন কৰাটো তেন্তে এতিয়া বৰষুণ পৰিছে একদম আমি চব ভিজা এনেকা তাৰমানে উইণ্টাৰ চিজনত তাৰমানে অলপ অলপ বৰষুণ তাৰমানে মাটিত পৰি শুকাই যায়। কিন্তু যোৱাকালিলৈকে যেতিয়া নেকি কাৰ্যসূচী ভংগ হৈছে তেতিয়ালৈকে এইবিলাক পানীটো শুকোৱা নাই। এনেকুৱা তাৰমানে বৰষুণ দামৰ দিছিলে। কিন্তু আমি যি হওক আমি গোটেই ৰাতি থাকিম যেতিয়া নেকি আমি আমাৰ ডিমাণ্ডটো আমাৰ দাবীটো তাৰমানে অথৰিটিবিলাক আমাক এচুৰেঞ্চ দিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি থাকিম বুলি গোটেই ৰাতি আমি থাকিছোঁ। পাছত আকৌ যোৱাকালি আমি প্ৰায় 4টামান বজাত আমি থাকিলোঁ। তেন্তে DC আহিলে, তাৰপাছত SP আহিলে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ তাৰমানে জ্ঞাপন কৰিব লাগিছে কৰিছোঁ। তাৰমানে প্ৰথম মেথাৰ তেওঁলোকক ভেৰি থেংকফুল। তাৰমানে তেওঁলোকক আমাক ৰেছপন্স কৰিলে, তাৰমানে কোপাৰেট কৰিছে। তাৰমানে তাৰপাছত যি ঘটনা হ'ল তাৰপাছত তাৰমানে ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই, পুৰা আমাক গাৰ্ড দিছে। এহজ যোৱাকালি প্ৰায় 10:30মান বজাত আমাৰ মানে সৰকাৰৰ বিধায়ক দৰসিং ৱাহা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ GM অমৰসিং তেওঁলোকক আহি তাত আমাৰ দাবীটো আমি যি স্মাৰক পত্ৰত আমি 8 তাৰিখ দিছে, ইয়াত আমি প্ৰতিবাদ দিছোঁ আমাৰ অফিচৰ সন্মুখত। এই স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি তাত যি আমি দাবী দিছোঁ, তাত স্মাৰক পত্ৰৰ তাৰমানে যি উল্লেখ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক তাৰমানে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ দিছে যে আপোনালোকৰ দাবীটো এইটো তাৰমানে কনষ্টিটিউচনেলি, গতিকে আমি PGR BGR ভূমিত যিমান বেদখলকাৰী হিচাপে বছৰে অকল তাৰমানে খেউদি নহয়, খেউদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভোটৰ বল বিল, হাৰঘাট মিৰিবালি, তাৰপাছত কাংটিং টিগাঁও আৰু বেলেগ বেলেগ এলেকাত আছে এনেকুৱা BGR মাটিত তাৰমানে বেদখলকাৰী হিচাপে তেওঁ মানে বছৰে ইয়াত বাস কৰিছে। তেওঁলোকক মানে উচ্ছেদ কাৰ্য গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ASA SDCৰ MC তাৰমানে কাউন্সিলে আমাক মাতিছে 19 তাৰিখে 4টা বজাত এইটো আলোচনা হ'ব। তাৰপাছতে আকৌ 20 তাৰিখে আমাৰ কাৰ্বিংলত যিমান তাৰমানে ৰাজনৈতিক সংগঠন আৰু সামাজিক সংগঠন আৰু কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, ছাত্ৰ সংগঠন যিমান আছে তাৰমানে আমাৰ 10টা বজাত হ'ব 20 তাৰিখে। এইটো তাৰমানে আমাক ইঞ্চুৰেঞ্চ দি কথা দি আমি যোৱাকালি প্ৰায় 3টা বা 4টামান বজাত আমি তাত সভাখন তাৰমানে সামৰিব লাগিলে। গতিকে গোটেইখিনি কথা মই লাষ্টত মই কৈ দিছোঁ। তাৰমানে ইয়াত লোকেল যিমানখিনি তেওঁলোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যাতে আমাক কোপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কৰাৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। কিমানজন ল'ৰা ইনজিঅ'ৰ হ'ল আৰু মানে কিমানজন এৰেষ্ট আমি তাৰমানে 11জন ইনজিঅ'ৰ হৈছিলে, বেয়াকৈ ইনজিঅ'ৰ হৈছিলে। মানে কোনোবা তাৰমানে ব্লিডিং হৈছিলে, কোনোবা একদম তাৰমানে কাণ মাৰিছে, বেয়াকৈ ব্লিডিং হৈছে। প্ৰায় 11জনমান হ'ল। তাৰমানে নাম ইয়াত আছে, হিৰমা আছে মোৰ তাত, জয়চল কাং ৰঙা কৰা আছিলে, তাৰপিছত বিকাশ ইংতি, লংকুমাজি গোপালীয়া, চাকৰি ইংতি, শান্তি দি, তাৰপাছত কুম্বীৰ ইংতি, চুটিয়ালা, তাৰপিছত নাম হ'ব 11জন চব তেখেতে পাছত দি দিব কোনোখন সভাপতিয়ে। গতিকে যোৱাকালি যি SP তাৰমানে বেবেলি কোৱা মতে প্ৰায় 15জনমান এৰেষ্ট হ'ল, যি ইয়াত জড়িত আছে, যে মাৰিছে, আমাক যে তাত ইনডিউচ কৰিছে। INSS তাৰমানে সদস্যসকলক তাৰমানে ছাছপেক্ট কৰিছে, তেওঁলোকক তাৰমানে প্ৰায় 11জনমান আমি এৰেষ্ট হ'ল বুলি আমি বৰ্তমানলৈকে গম পাইছোঁ। আৰু যিমান হ'বলগীয়া আছে আমাৰ সভাপতি আছে, কালি ছাত্ৰ সভাপতি, তেখেত ক'ব। কিবা সুধিব এই ঘটনাটো একজেক্ট কোনখিনি ঠাইত হৈছিলে আৰু আপোনালোকৰ কেইখন গাড়ী ভাঙিলে, কেইজন ইনজিঅ'ৰ হৈছে আৰু মানে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কেইজন এৰেষ্ট কৰিলে বুলি আপোনালোকে গম পাইছে, এইখিনিয়ে আৰু একজেক্ট ঘটনাটো ক'ত? একজেক্ট ঘটনাটো তাক খেউদি চাৰিআলি
তাৰমানে প্ৰথম কাৰ্য হৈছিল প্ৰায় 11:30 মান বজাত দেউলী চাৰিআলিত হৈছিলে। তাৰপাছত আমি ৰাতি নেকি? তাৰমানে হয় হয় ৰাতি হৈছিলে নে দিনত হৈছিলে এইটো ঘটনাটো? নাই কথাটো তোমাৰ অলপমান মই কৈ দিম বাৰু। প্ৰথমত আছিলে 11টা বজাত, এইটো পিচফুল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন। তাত হোৱাৰ পাছত আমি দমকাত গৈছোঁ। দমকাত প্ৰায় তাতেও আমি 2:30 বা 3টা এনেকুৱা হৈছিল নেকি, একজেক্ট মই মনত নাই। তাতেও প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। দুটা প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে তাতে, দুটা প্ৰটেষ্ট প্ৰগ্ৰাম আছে, টু প্লেচ। ডেট মিনছ ফিউনি চাৰিআলি আৰু দমকা। তাত খাই বৈ আমি যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে, প্ৰথম যি কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ফিউনি চাৰিআলি, তাতে সিহঁতে আমাক ৰখিছে। তাতে ৰখিছে আমাক ফিউনি চাৰিআলি, তাতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনাটো ৰাতি হৈছিলে তাৰমানে? ৰাতি প্ৰায় সন্ধিয়া 4:30 আন্ধাৰ হৈছিল? আন্ধাৰ হৈছে, পুৰা আন্ধাৰ হৈছে, পুৰা আন্ধাৰ হৈছে। অহা সময়তে আপোনালোক হেন্তে কিবা ৰাস্তা ব্লক কৰাই দিছে নেকি? তাই ব্লক কৰিছে, প্ৰায় 50 জনকৈ উঠি গৈছিলে। 50 জনকৈ উঠি গৈছিলে, সেইটো ব্লক কৰিছে। তাই কমপ্লিট ব্লকটো কৰা নাই। কিছুমান বিলাক ওলাওতে এনেকা যে কেছে কিটাহে মানে আর্গুমেন্ট স্টার্ট করেছে বলে হয় না নহয়? This is misleading. That statement is misleading. Yeah, that cannot be, because we have fully understood the situation and we come across that we were being ambushed. So ambush after ambush, how would we say that we initiated the fight, we initiated the problems? So obviously, in the morning around 11 o'clock, we had a program there peacefully. We went back to Dongkam, had a program there, the same program at 2 different places. We come back, on while we were way back to Jifu, we were ambushed there at Kimisari, in the midst of the market. In the midst of the market, around 6 o'clock, 5:45 or 6, started getting dark by the time. So KSA, had we should fight against them with our own face, we would have started there in the morning itself. But why would we do that? That is a misleading statement made by any source. Yeah. ইরনি ঘটনাটো তো গোটেই কাৰ্যকলাপৰ প্ৰশান্ত কৰিলে এছনৰ কিছুমান ঠাইত বন্ধ হৈ আছে বা বাছ সাৰ্ভিছত এনেকুৱা বন্ধ হৈ এই সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব? এই ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰত ASDC, যুৱ মৰ্চাৰ আৰু কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পক্ষৰ পৰা আমি বন্ধু আহ্বান কৰা নাই। সেয়া মই কৈ দিছোঁ, বন্ধ সম্ভৱ কৰা নাই। এইটোৱে মানে কাংকেৰ বাংকে তাৰমানে we didn't call for anyone, frankly speaking. There at around 9 o'clock, 10 o'clock, SP of West Karmelung district and the DC also came there at the spot, and the council, Karbiong Thomas Council representative Prabhat Tanjo, Taru also came there. But we were not enough to get assurance from them. In spite of the fact that they came, but that kind of assurance was not enough. Prabhat Chandra was not allowed to speak in front of us by the crowd, angry crowds. But we never abused him, we never felt any stones, we never disturbed him. The only thing is that you are not the right person to speak here and give us the assurance. We must get here Honorable CM or anybody who represents their district. That was our demand. So, but bond call, we didn't call for any bond. That's for us. But as you have said that yesterday from the morning itself, that the Futu market and some sporting places in Karbiong, even in Dokmuka, Denarong, Langhin, Bokalia, and the eastern side of Bukajam and Anamang, those bond are according by the different organizations or the people themselves, because this is a genuine issue. Nobody should be allowed to stay or settle or get legalized document, land documents in PCR, VGR, not only in Karbiong, anywhere in India. Even the Chief Minister, our very own Chief Minister, Himanta Biswa Sarma, had also been stating time and again that people who are encroaching, that is 15 June 2015 and then 10 January 2017, the official statement office order was made that anybody who have encroached in those PCR, VGR land have to be evicted. But this is very true. So we are fighting not because of that, because this is a legitimate, this is the right of the people, and this PCR, VGR land cannot be owned or get any land document. Therefore, we are fighting, and everybody knows that.
That's why people are getting angry and they all burned by themselves. This is it. And second thing is that since Dorsing Rohan, MLA from Harkat constituency, and Upper Singh Tisu EM came there, and they gave testimony that for the organizations, for the two organizations, KSA and SDC front, in fact, SDC and KNC, you are the one who initiated this program on the 8th of February, that you have tabled a memorandum to the CDA. Therefore, you will be called on 19th. So according to that, we will discuss. Because negotiation and talks is the most important thing. We draw the attention of the council, we draw the attention of the state government, or in fact the government of India, that which is the constitutional rights, that nobody should be here. We have the right to say that these people should be evicted from here, rather than not to be evicted. So should be evicted is more legalized. So according to that, we are doing. So burn is being called by different organizations. Because of that, they also know that this is the right time. They have to be evicted from here, and this is as per the rules. What is it? Because of that. Yeah. এতিয়া এক্সামো চলি আছে Yeah. এক্সাম চলি আছে আৰু কিছুমান দেখা গৈছে অটো মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট বিলাকে এক্সাম চেণ্টাৰত যাবলগীয়া হৈছে কিছুমান অটো মানে চেণ্টাৰলৈ যাবৰ কাৰণে কিবা কৰি আছে ডিনাই কৰি আছে Yeah. তেনে অৱস্থাত আপুনি কি কেনেধৰণৰ মেছেজ কৰিব Yeah, that is very true, because metric exam has been started since yesterday, and then the different exams have been going on, because students from one place have to go to different institutions, different schools, different examination center. That is not little bit having a problems. Even they have the concern. The parents also have the concern. Because the students have the concern. The teachers also. Our education system will go on if they are not allowed to go to write exam peacefully and happily. Therefore, this is also one reason that one is not going to call. This is straightforward. And second is that since Council, Cardinal Thomas Council and government have invited us for talks on 10th and 19th February at 4 p.m. for organizations who submitted memorandum on 8th February, SDC, KSA, KNC, SDC from the fact, and on 20th February for all the different political parties and different organizations here in Cardinal West Carbellon are called for talks on the status of the PGR and VGR and Aborotan on 18 p.m. So I feel that this is not a need to call for anyone. Because if on 19 and 20 is not fruitful, we can resume our movement, the peaceful democratic movement. This is our statement. Yeah. February 8 na si Pangcheng lo. Alabang so program kita kinang ko pangalaban ke RNSS Rasnatmag Nunia Samyukta Sang 10. Alang itu bangke Indian President ini silong ke bangun sila tum citong lo so ke citong bangke pinpro lo pidun so pinpro pilong bangke de dar hemilong gitu pija dijol along lilong gitu pan legalize nangi laso pinpro lo pidun lo masih laso
kipi dun long lok pen kasi tong dun long lok kosan alam ti pen ni tum ching mai lo dak ni tum bangke lasu karbeng lok karbi youth festival golden jubilee put president nangi lasu ti tum chitong duna lasu ka ching mai lo stame permission ta long ni lo chitong dun abar sai be la pen thu karbeng lok rat ka do we kopai ke lang lo vedan hingu pen man vedam stame la mathalo le tum latum asong bangke non het si karbulong lang stame channel ba latum network intangling do joni sila tumge chitong namung lok ulote alang tu makiman ta chunjit ya jik jadi sam ka feder mi do ulote tum chisong mi ulote tum lo so chisong series ding ko lo fermi lo baji kri rasolom do lo dak tang det pen dam thulo dongkamukam tang det lo api to ma dakam jo ada lasun na chiri hulo lasun na chiri bangke pinan prajam ason lo adek bangke lapu sadgo lapu maha ini na thu girang kum dotol ho ja girang lo adek bang thermi bang lo son lo masih laki thermi girang dum bangke ki pakan lo kum bangke aso ji ini botona atumi ke dam tang ini kam so bang polok lo kada ke pho bangke lasun je mupen da kham lo tum ka video chalisong pen ki bang huje bang bombusi hala so khiruni sari dilong bangke ala bang so RNS tum kusi punang ko athema litum hada ka potes hot amalo ka potes hot ka do bangke pinangan ke local ke do area athai dum bangke hala ni tum apena do ka apena ka do nang nang dulo masa hala tum ko pine la song bong pen kali na tum na tum halo dolong nei lo ko pine la so pithe ta ko so pang hong mi koi la son ba hai ko kusini tum ke tin la pen son ko nasi ni tum fana ke se agari tum han ke bang han khang chik si ada bangke ajat alam hang ripin tan si karbunang pang ching lo amasini tum ka bu jali asong la gypsy lo masih kapunan bangke pinang solo amasi nan bangke hadak pen bang ka pheri ki ka dolo no bajo pinang la hen pen pare no bajo son dolo no bajo pinang bu lon son lo sami api bu pen ta halo jahadak ki do tum local ka do we tum si kachirap misen jo ni si thamang do report pilo thamna pen ka police ta tong sekot pen lo dolo tong sekot pen nang dudung si labang so aku ni tum cipir pam si aku cipali tu si la pen ke hadak local arab do dikreng lang so pen lo hawai pu tung ban lo amasi itu binaan bangga la so masuk cisong ajopang thang cisong le lo ri jang ka duk sami la pen tu input hon nai ada local lo ala leader lo alam song bong phat ni aja input lo ni tum hata ka cisong pang thang lak lo la so pen so ka cisong bong ahot ka do be le tum la hai Facebook live kan jaglo ka do dam lo amasi la so bang ke dam thula bang ke je ni tum ahok lo kes youth policy itu pot stamina labang so kiso nang kok baki ko bang karpi ko kan sentiment ka do bang ke lake radom dam julo asil pinang bang ke laso acito uthot ajo pen mata dom tam men ta bang lo uthoro ni bang ke lake ni chipeng si bang rap kum chin nang acito do lo laso nang acito pen ajo ni si laso aprisar ki pilong ajo ni si ditom thala dak arat mo pen than lo langsung ngasih tu dong jadi si jo mata me em bahwa contoh teruang lo stamai halal langsung kacing kipen bang kepacit tolu ide lo langsung pen alam kita mencuri tu lo sepotong apa buat bang ke MLA dah harogat MLA lo bersih mohang lah pen ke em dan yang ini mau bersih di subang lo jahala bang so kacing wai ke bang pen si pinang alam ke bang ke si rak tuhan amin ke bang sam son dolo le la pen ke siam tamit si video message pen people si chingbai na ulo si chingbai mi ko da solution na bang masi ni tum ta mat halo kalang lo chingbai na ko so chingbai phan ni tum ta re kilo so 19 bang halo so 19 hal bang ke ni tum ke si la pen kian si tum man halo uthapan ni bang ke 20 bang ke lagat private lo social political organization doan kan halo masi laso pot initiative nang enutek pot ba nang ke pot itum ke hai CM handa churulo lapen ke halada la bang so an institution ji je hazar muni dos labe alang tung bang si laso mata si MLA tame
dorsing laham la pendi dia mengosing di sotong ratang lu pinang nang tot dun tu pen si nang dorun tu la tu montai si bak nang dorun tu alang ko montai me lasso so pacun bon na cerap pun bang alang ni bang churu tu la tu montai me si itu men bangke cingbai cing sai pen si pinang ka pachi di thom apor bangke dapen nitum ke bang julo bang juse dan cili lo same kopi ni nang kan lo la son lo je ahok lo lasun timen kadu karbeng lo ngarat si itu pak lo masih pinang bangke itu non lasong deng kawan tujuh lo mane kosong jiban ko ang deng dam tulan pa non pi ciplang ko lasong se karbeng lo mane institution son do ko masih da bangke itu kalau mo penda si bon alam ta adulo si bon ki bon bolam bangke itu bangke itu hindu junjung bangke ya si la pen Yusuf ahin pe ilong le same nak bangke karbeng lo ngarat si tu pak lo la pen asong kaprek tum kuma mana asong kaprek tum do thai ko dolo asong kaprek abe pe la bangke ini dolo tela bangke kaci thanong le same ala tum pen initiative ita si en pen si kaprek pada me bon masih ni tum pen bangke la bangso ke bonji pada me ni tum pen hok ilong le ko si withdraw ko ba withdraw ji la sorbu pen tum de lo same yakisung bangke ci chak nong lo ke theknong han Nang itu mak kemang bang, kopi lo lah. Ini sila lo. Naikin na leaching waita election ako. Sepeda nang itu lah. Junto ko sarni na arang sudun mek atau apa mana non silang boma mati adhak tungke mana kalau mana jukomu masuk ke tangan itu kan. Belah non bangke bang tidulah bang Christian bang pen bang bangke asap o juru mujot masih laku bang non mata bomla sami lam set bangke kali nang ko kongsi. Jangan itu mana kita heng bek teman bang ton mana polis temari deng cingnan dangan bak lo non. Bang tripo Bangke proxy ke cindang ok sing ko long na. Bangke proxy ke ni tumhang ang ina kasu tumhang non ko bangke neblong lo nang lo penjat lo long lo. Penke la ring sube ke tuman bangke compensation pineng sing pule. Ako na pipo ko si pule. Si ame thang na chini lo. Tumi hada council president tuan na ninje ke. Lagam pidat ko tay in magagaya tayo. Pidat na ko. La penke hada kuma langsung nak siksa kan untuk mami ke akan dia pelak nih bangkit kok bangkit cok sih kali langsung sesi nyerang lah akhirnya cuma bang baru ni bang buka ya tapi macam kok nanti kalau ke sekarang tuh bangkit dia pelak dia pelak tanpa berdua sama bang Lah nang itu mas tong hin pen kaci song bang non maring ton kok lama. kantong kali lah kayak isi break kan isi kosong mau nambahkan ke suspension cuma sorkar tuh nang cimbai kok ulo itu bang prinsip ke pani nahan or pai clear yang isam pen kapre kapre ka sum manta ko yang isi hang se khala su ase positive result abe pe de continue ko book pen na lek halal kima pirthilo wala tum dhok thek lo pirthilo mi jera na lo prek asong tum ka song ka pirthilo anta ang sisi sarkar pham chi song ko ha tum anta jingkina isina tum ke mang ma isi kinai ma prote so for mang ka siku ang sisi par ko sa medu asal bagi itu respect pina kok lama lasi jadi kami kembali isi sistem yang dupot sih nggak banget itu menahan alu boleh ada continue siapa jiwa itu jadi jiwa itu kan ini ada nggak bekson lah aku tapi aku mesti kok yuk tolong lalu nang itu akan tinggal ini kan saya bawa dia ada porno pilo tapi kita kami kapre kan kasi song dulu medical kuliah ada uno sebelum 90% kita rate and for rate long yang KSI dum dito no Cuci yun di pendang ju naru. Tapi lah soal kacing white kata insamri ang kaya kami. Kami non tala pun kan insamri bila kami ni. Insamsi bangme la itu ka prek macam song prek organization macam song itu kalau itu ke yes the sea itu mikan hongkep para thong kedam tang cikul potro kami itu ka macam song mai mangke itu ta macam song mangke kedale sabi nona bangke itu macam song di union la pangke la semikan hongkep para ke thong dosia ta itu ngi lah break control la la sono haksi la pak den itu objek bonon bangke la pangke objek ko continue lo la support si kado ko be rado tang citu dulu atau suruh ko langsung si na citu do na langsung itu la pangke itu ko ate lo kalau itu iri di lo la laki bijir penceng lo hemprek mana kaki itu lo oh hemprek yang silong ikut itu harus na hemprek nama itu 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 kunci dan itu itu masa sempri dui rengko yang kita lalu masih itu bangke laki kaprek asong teman cok sini itu ke punya rai kafe yok tan hatu bisa song panggil jadi mesti
Tapi itu makin ke otik ko, apa yang efektif tiket, apa yang belum tiket bagian ada itu otik ko. Karena itu memang sih ni jelo, antara ting itu sini deh. Nah itu dia mereka mau sanksi, dapen biar kini orang hanong lipen, lah Tuhan, itu Tuhan, hai biar mana dia bisa sanksi. Lah, sebab isi aman itu kita kok, kan dia kok kacing ti pada sokar masih kita kok. Sokar nah lo kok sih, lah. Jadi kacing ti dong pen bertai ni sih betul. Asal buat gue itu, awal lo dapat jadi nak pun dapat pun. Nasi kue pun dia lagi, jadi aku bukan ini nak kok, pengen curi ni, aku ni tuh aku nak jatuh untuk nak kok. Lah. Kalau bangsa kan mereka kena orang kena ada yang macam Laki, NSS ayo ini bisa no ini tuh banci songnang. Di tuh bukan uli tuh maipu, artinya lagi song maipu. Tuh song dan dia lo, NSS tuh sini modal, tidak modal, kipidam, solpo, long kapri menai bangke, biar long le, tuh permainan settlement long enggak. Deh, akan protes lo, itu, mana suka protes pen, evang hutsi, aku kok. Laki RNSS tu, dah buat tu reng. Jadi laki itu, kalau makan extremist organization lo, laki itu ke, yes itu ke strong ke, itu ke condemn lo, strongly condemn lo, apa yang rata condemn lo, apa yang rata benam lo, so organization lo. So kalau itu apil, latung si buat tu dah. Labang Petroxy kecinan abang foto kan konarat kena andar se ke bengko nang tum kecin gina. Thana ke lagi kiri thana andar se pan kiri ni thana ambil tu kalang lo. Andar lo kiri long pasti insinya nak bawa mati. Kalang. Tapi Erickson ke loda curing dong answer din mah maka petak jawab tak nang. Ini no PCR mami. Kiri macam yang spesifik. Di mamen mah sanad na. Adin ke laki hiuri along talo, lapen de terbolbir long talo, lapen de tangki kirong, awak kaya pun sepuluh, lapen de hola di bonglong, kalau awak kaya pun sepuluh, kasi aku isi di jauh lah, ini di jangka di hawa, ini cikin di jauh lah, oke, kita sebenarnya aku suka yang mengenai ini kok. Hai ini mau maksud ini sono ko. Sai siba jing tu lang lang di tufala rai ku pasu sengkon hedi ku pne nang pu son juno dak son do ba ani tumpan atum ha Hala bangke dulu ni di bangka sisi ile tu cuma de sitame itu mau korte tum alang itu ang iben kan lagi itu somnya always jadi alang li pange itu jatan dipin no itu lamun tak jatan dipin alam si igen amihan konton soili sama ke bangsi ke alam binang dia ke alam sebelum tapi ke alam padam dia aron pensi lembo aron teng dalam aku konstitusi papanglot konsep foto staf to anglot kalau sudah dalam aku anglot jadi itu ke pang an mana tu an lam tu itu ye mentori dan itu kalau ini lo ini sama dia kenapa orang dia ngomong kalau salang dam pota kiruni ha warlang non det dulu aprang sampai karbi tu maka di areng hune persu som dulu mati di la sup sak la tu kun na pesan sak kong celong lok sekali tu mata dong lapa kali alama make perang na subong lo de subong lo mat katke bat plum hit son tahai dili tungga armisi ke nampak lili bukan puluh mati de abon lili pulo kasi dili tu mendak le dun pen abang ke yang dun ke hospital ciwan mo apente bangli atung ke la kemangga men la kemu bocok untrusted itum la kontak ibak doge le tulong le delu ke sonma ko dun ke mathal tapi ko pai ni no lo sitabe dili tu dara so tiga ki bangke bangke bak sidu sosok itu gelang wong lo ni do lo ko lang ko ta ko do ni sa ko do lo de aku England sampu dulu, dia sampu dulu, Alex B, D, apa yang dah satu ini, bulan terus, jarang udah besar pun, hamse tidak tinggi, apa itu mangke, dak bluk, nampak sih lo tang tu kayo ini kan,
amari ke sopor ka ko song phada lang lo ala kuilo itu tak male protes ko ba ni le support inspiration de lo ke mo sa kun deklo la South Africa Indra tu movement lo itu to sup ivan peaceful demonstration na mo si Ilipen apoko lo amarang le duki kabjeli marang tu mau sup ivan ada konsep abi cum sok sih aku protes pun kasih kan sih itu mana tengok apa ni kapok sih sedang masih itu nak sih sedang masih ini lo oh alang lagi benda nanti dulu lo saya kering di mana kapolong motor ke bang mesti motor perang sih kapolong coy dak delok sih coy motor perang sih kapolong lapen teh itu lah bang sirket tu mana itu dulu upai di mana hawai pun benda bang lo penang sutung seperti memang lo hat menang dulu kok lo kodok lo son semua lo bilang bang itu bang lo tahu lo kapian baik dengan lo dulu kok satu mal sama tu bang ini boyaran syukuri lah tuh alang itu bau paket usuk tuh bukan kepak usuk pici warna polo kongen suket lo usuk bukan lah cuma tuh kongen mana alang itu pun cil lo dikrenak so ayo mana cuek nih lo misi berupa lo তুমি আমার রাত সালা পাচু lo kirani ara tum jengkha ara tum lapenta habai pura ara tum lapenta jiriken deng ara tum even hamren men ta kan amente tumi ke habar ke hat awar khat lo men anta tum ke pata mobile ke ban tak difuben ta ajo ke baklo motor men baklo tum ta lain operation porci six pen men la so ka chit tu kan ke pakai kar bisune ni short pen yes isi forme ke ni tu biar ke chit tu aku dah tu lu sana chit tu lu pada tu la an so se jakom patina tunuji bijer ala muli aku thak tu tai sir kris ke pen tai ko cingbai hancot kaum silo sol tu mana akan itu mana ya itu mana respons lo alang itu mana respect lo alang itu mi MLA dosin mohang ko penu di suara mun ta chunu ko kolang mun ta kuntai si susela no na kang ni tun pen atun tame ni kono mera tumpa na chesong lo tumpa slowana na han lo reklo pende siam ka ha kan na chunu nei alang tame del ki du ko ko se para manta statement kilo video clips ni na kilo so ni students men to se ko pen chi wai nam na video make la hai ka no ko ke chera esir tu mo peaceful ba mental lo Tapi last question mah. Nah, ya, cakap macam tu, bangke, kalau hari itu mah kan itu kan hari itu lagi kan tak, jadi pun, सरकार उत्ते रहते हैं सब कांग्रेस सरकार तो तक लगा के रीजनल पार्टी kalau komen itu nak bola sih tinggal pil break lagi cepat tinggal yang lebih pil itu marung siam tuh kata kita mau korek tuh itu mana yang nama curu lah important setelah lagi bangga hidup itu pusatnya ya kan BJP सरकार BJP lagi कांग्रेस सरकार itu pil kan selada ke रीजनल पार्टी lain bisa tinggal pil ke break kata tapi tu bangga lah supaya kamu bina cukup itu lebih oleh bangga kalah bangga Ti sila marjing tu lah. La nali tumpal apa nak theng chok terapi di hadak lokal MC lam thesi bagi puson dulu bah. Lade ala kana cita sekarang ambil dulu. Pakai kekong dak. Kita kaprai naik. Kanili siam tu mang lam ni paklang non tamil na lokal MC lo. Bukan kemarin Kita lagi nanti sih dulu. Asli kampanye di konten. Lokal MC di dalam sana. Aku pensana kuanto prima. Aku tanam por dah orang kali. Lapan jalan nanti itu ke pakol mana kok. Alang ta lapan sulong cara tinggi pati bagi alang ngaji dulu. Lapan sana patong lagi. Sudah waktu dulu. Ini tu Kisihnya nak happy kan, aprek asong atau mana artikel itu ke cara langsung sekitar bangku itu isi kan common pakai ICU bila pun artikel itu ke modal itu satu macam sih sudah organisasi culture organisasi politik organisasi sampai maku dia macam tolong mereka silong tanggal asap sampai asong amena tu kuikiran mana raslah mak dunia sanjukta sang ini bini ho an amen cukup kirim lah latu masak sudah dah song kosong sih silong itu nopo kata ini lagi kuma seperti apa yang lah kawan kumaroy alang itu amal link itu ini tu kita kami tu an sonsui asong tu manda kunci cintong kunci memona mita kunci kita long lisi kalau masak sudah asong kunci latu kunci itu pulote lagi ini mati Pension tu nak kau boleh sih, vision apa long list apa?
halas ko mo han pipide ci ko gindi ini mathal ni halas salam itu ci sono mo Please, siya lamar jing tung lah di non bang ada kiruni ke do kar bitum do ping mati. Hala tumpang bu pasung dan nak pula subuh tak nak tunggu pilih punya ada kiruni kabiya wa hap tumpang ga. ada ko protection pina ko police military ke kami to mas council pin dala to protect ni hada bangke itu la ta appeal lo ema hada kon party ni hada minority uson mo hada bangke asi la tumpang bangke dake itu kedam school college ke channel pen hat pat kedam anta hengri hilang nampa labang ada protect ni untuk di ada la army officials to banglo tapi ada PSP la Junun Purata banglo, lapen de bisi ke banglo. Alam itu masih ada mga main masih insurance pilo itu protection itu. Lapen de patrolling da, vehicle patrolling gitu, dan foot patrolling sudah polo tu. Lancar tu mga kami insurance pilo. Lapen alam mga churu lo. Mereka itu kan kian bang ke, ang apa semua repeat dan strong guard nak mengalang itu bangga. Bisi SP, tuan mga churu lo. Yang continue to protect yang lain tuan bangga. Tinggal sapil lah. Ada bangke, tema ada bangke situation bangke flexible mana itu sana mana ini situation ta foto tu tak dormant tu kamu nanti, yang tu ni naik waktu tu nanti, jadi langsung kan bangke ada kam sama yang bangke, bangke ada minority tak dia kai, kosong ada minority kau nak lo kamu naik nanti, jadi teman bangke ada protection period ni. Penanganan karbi itu bici ko bangay non tribal itu ham voter in fan ada positifnya ni karbi itu lokal kisum pun apa sebagai fan level bangsalam ko pana ho. Asal statement bangke nunggu contradiction na nami na to. Tema itu contradiction thanain thanami respond. Ta constitution lo thanain ko la ke council claim ko ala baron sri ko ko ala. Sabi PHLC ke itu biasa disi pandang tak sibongi statement ni asal mo itu niji bang do hai. Kalau phane itu kupe ala ke baron sri ko ko la ke baron sri claim. Si baci itu boleh itu mau sih lah. Solo kabeng lo orang kado wela ling janji kalau yang sentimen dulu. Kami labang solo bang kami itu lem konan cisong konan. Kami kosong bis dan kami den bang sih labang solo cisong kan. Song pun di mana bukan tin kami aku jender aku bisa candi polo. Tema itu labang solo kan kesukaan kan kami itu dia dapat itu kau itu pun itu. Lalu yang si phone mamai phone ni pengi ta sendiri lo bang. Mana burning kecesong mga las pantang na. Kapag kaya muri tu pena kan inji bago, kalau itu lamdak. Arjun di mute. Kalau lamdak kita itu si responsible mo dia mute. Itu piro si lamdak nanto. Nada kalang mate. Sebe sorkar na han opore chingwai na chingwai. Jumsi jumsi mute. Tu ako kiceng tu na. Lale. Sinono mat pangke exam ta na lilo. Kapag kaya exam tu mo adu itu mo itu na 19 met 20 chingwai pan itu sik na. Ada bang jom si chumji ko te bang aku cesong tu na. Nono pangke peace. Kapag democratic means pina tu na. Adu we longi lompat. Hajat itu beda apa kan? Cuma peaceful itu dan bolehnya. Si kacau ni, lo ni minta. Lalu.